khani ang start khai kya khani ne hoitang Mr. Tripura finalist ang shuka but Mr. Tripura ang imaliya ke ang afron chim ekdom hard work khai kya ke boron chaka rina di because nang tabo kisha prepare nang ka initial far better prepare nang ka ni walk rock ni tomung chamung rock nang bhage represent na nang nang representable ang kha na nai kya ke nang amori nai di ansho ke do ang rikha mo ang jefuro ani o pageant step kaya bor kebang ma ansha ka ki nang education do kan nang education of lama slam de himi thane because tabung ni tabogya borong e mentality nang ka because borong e mentality na ang ka ki nang education na nang KHULUMKHA nong no haino hailam sopiro ani KOTHOK podcast ni 39th episode so tini sini bisingo narai motongui singje mankha bongkha Grandiose Mr. Northeast 2024 ni winner sini hastin no sini tiprasano bongkha sini brother Prince Debbarma tini sangboy kok salainai bini o championship je bo mamani bin je beauty pageant ni je winner ramani bo aboni teising tini kok salainai ke abo nukulogo je preparation je hard work je dedication je nangmarok bo je khaimarok tam khaite kalairok bo tini joton sono cheri saka gangke tai bisilie rewi let's start our podcast. An brother no lamsogo tai no bele ka HAMBAI nang ani podcast of haima bagai nang bahai tong oro phainai buka khashranka oro phainai ekdom tong thusuka nang bai malai nai kada borok bai man opportunities mangka even nang bayo jora diklaina nang ano osomani tongkha ke ang mo jora diklai phai kya oro ekdom khashranka phainai ke brother nang puila no nang koinai nang kindly nini sinimung sini nai tong nai no kisa kahamake brother saikhinar ani mung ka Prince Debbarma ani kami ngka Teliamura Uttar Maharani and ang khan rong ni joton ni no Mr. Grand Notice 2024 title holder as winner ke ang to ang kasha model ang as modeling khayo and as well as ang tabok pageant khai tongo so a pageant khai no ang tabok nong shini mo ngka Mr. Grand Notice 2024 belek khana tong brother ngka no puila no ang ani hoite ya kan family din no congratulations rona mo chungo belai ke HAMBAI ngke brother non haini singpinai nang kindly taisa nang nini family background rok ya education background rok jodi nang sanamu chungke abo saiman do ang ani senior secondary education khaikya Don Bosco School Agartala ni hoite ani 10+2 aroni na khaikya as a science student and ang ani secondary education senenre English medium school among kamalgato ang aron hoite porina ani 10th I mean madhyamik amo rekhata so aron hoite no ang education khai nai tabok ojorate yang tabok ani upcoming jetong ang courses rogol tabok karin lang witong ta pursue khai tong ta belek khana tong brother nang sungsinai nin bagai je no title je applying phaimani abo besuk nini khasuk sama tong nang shanamu chungnai that ang saksang no shanamu chungnai ki ang maybe ang deserving because ang all pageant din bagai ekdom prepare khaisuka and kabang ma struggles face khaya kun because nung kuno phone kaisa chengi na kuno phone nung kaisa achieve khana mo jungke nung ekdom struggles lama kabang ma struggles phayo lama busu kabang ma hayo abo nung kapi akoi nung kaham ke kujug shaka kra ke tongi bache mang khaise nung kuno kaisa successful mane likewise adikhano ang tabok all title holder angi mangka just because ang lama khimi hagya kapi na question nung ma bagay no ang tabok all title holder angi hunung mangkata ani bororok na ani lukurok brother nang kisak sono ani na Grandiose the beauty pageant abon ti kisa sai khananda brother Grandiose Notice nga kasha beauty pageant regional beauty pageant mo kasha opportunity ro from different states the states tong just say chung 7 sisters and one brother money mo joto no joto station ng kasha opportunity ro ki ng kasha regional level lo ni state no ng phonogoi na ng otadet lang ni man boro kasha opportunity create khayo ki ng a title no ng bahai ki improvise khai nai ng ni borok no bahai ke
phunugui nai nung shaka kujo shaka kaiman amta brother tak in general ta tak to beauty pageant bangu kan abni ti kisa sama sai khana na tamle ang bo clearing ya ko ang kha kawan nai toner bas clearing ya ke beauty pageant abo tamo abo son kisa brother sai khana beauty pageant no chung actually define khana thangke among kha kaisa platform kaisa opportunity je lukurong na borok na because chini lukuni rok na chini borok rok kabang ma tongo ki nung saksak no mane accept khaimaya saksak nung butoi bahake angma nang amano kuimaya to borok among kaisa opportunity ro ki borok no kaisa bill khayo kaisa a angko tam hanai opportunity ro a platform ro ki nung saksak nung proof khaimanai nina quality je tong borok no phunugnai a qualities by no borok a opportunity rine gui tong ta kaisa platform islami ton nije ni borok ni bagai nge ke bo tola ta kalai thok ke bo tang khutu just that borok kaisa islam kaisa borok no guru adita brother o kogon tong beauty ni naitok ke ang sanang mo ke sang naitok ke sim doro participate khaiman na amti kuno naitok mo abo sudo physical appearance simta na overall naitok mo to sajak aborti kise brother beauty pageant ni word on beauty tong and beauty chung nai kha ke chung jotna watchmai a beauty nai thumong handsome gorgeous tam ekdom nai thokti hairok ekdom phayuk chini bokor chung wancho ken but beauty pageant no ati phaya chung beauty pageant no angkha abkhani bati nai thumong chung abkhani nai thumong ko himung nung himine bhaike phunungma nai thokke nung shamung nung bhaike chidi khogi shahorman ina bakha bising a ahor nung bhaike shahorman nung a beauty ar khaise define khaijak and aro kabangma levels tongo test tongo that nung beauty pageant nung thangi nai nung khaina nango kabangma task kabangma activities tongo so overall non judge khayo nung kaham ke himi deman kaham ke phunung khogi deman and kaham ke shakogi deman nung a qualities je tong possess khainai nung phunung mang kaise a beauty pageant no nung beauty hanai nung shai manta and borok tabok chini borok ni bising kaise misconception tongo ki nung jispan kaise khaina beauty pageant ka nung beauty nung bin sha nung beauty tong amo ati kogia amo nung beauty to chung jodono kha bai chung jodono nai thobai kha bai bu kha bai jodono chung bising chung jodono nai tho but then chung nai hor maya a kha bising chung phatcha nai hor maya ke abono beauty pageant kaisa a opportunity ro bororong a kha bising na nai thok phunung na bagai bororong manni ni asol naithong i kha bising ni nai thomung no phunung na bagai na a platform tong brother ni kaisa chikon sa doubt tong to mane modeling tai nong ni je beauty pageant amon bisingo difference tam tong jode tong hanga bahai kering ke bahai am ke saikna de difference le tongo go no difference tongo no because tabuni borok tam ka mane modeling no beauty pageant no modeling ani adi kaisa bokhor ko kaisa phayo but difference tongo no difference ka tabok chung modeling nai ka ke modeling nai ka chung nuga no borok rong no chung richo model word khana kana chung bokhor phayo ki kaisa borok richo nai himo phunu horo photoshoot kha khayo amo ke actually shana thang ke mo borok kaisa brand hai borok buini brand no promotion khayo buini mani rong chumui nai sak no phunu khoro buini mani ni external support na hoi external help buini mani ingkha buini richu mung ka jisman kaisa mani sago toni nai phunu khoro mane sao phunu ka ke modeling modeling phunu and beauty pageant tong kha nung a qualities tong nai nung ni nung sak nung kaisa brand nung sak nung promote ma khai ni sak bising ni no je a phunuk na ma phunuk hornai nung oro angkha ki modeling kaisa alada pageantry kaisa alada borok ekdom fair jago bale ano joto borok no angkolai ano shao ki nang ang modeling khainai ang pageantry khainai ang duitan khainai ang hai khainai ire borok a basic difference sama borok ma buji koi mai so ang sana nayo ki pageant angkha kaisa platform je jaga nangni ni sak ni bising a beauty beauty je tong na ma phunuk hoi nai nang shama bai overall ekdom perfect ni nang shawai nang amani bai competition a competition nang compete khaina nang borok kabang ma bai because nang borok kaisa kaham borok kaisa bising dia nai to kabang ma type ni gutong
kabangma type ni borok phainai eklo compete khainai compete khaya ko je painai amona se a title manai correct ke amon kha beauty pageant nang belek hamko sai khamar ka brother engkang tang nang sung sinai ni preparation of bahai tangmani ta male nong ni tasek মানে সাপোর্ট বকরিনা ত্রিপুরা স্পেশালি সাপোর্ট সিস্টেম কম নং বাইকে লামা কারিবুই বাইকে নং সরঙ্গই বাইকে নং অর পার্টিসিপেট খাই বাইকে নং কপ্লাইং খা नि नो जर्नी सम किसा साइखना दिब्ला do ang chere function no sai khana shina ani jai di bising an generation no kebo atoi a chingnai a hor angnai a saga thanginai phuno khonai jat kebo no kaplai ing ko kebo no phuno khoi ma ko ke ang chere phuro ko wan show ki a bora koto nayo yang khayo adi khayo miss world payo mr world payo adi hai payo miss universe ro payo ke boro bahai ke bahai ke khai am ang tangi ing ma ko kalai ang agi phuro adi ro wan show and wan show na ang adi olo aste familiar ka beauty pageant ta modeling ta ang nanayo nai ne olo ang shakshan no ang wan show ki ang ani courses dispan khai to education dispan tong to ang amat khane plus ang a side by side a passion no ang follow khane correct ang agi ekdom passion kari shamani bagi but then suddenly ang influence ka nugui nai ang rengkha ang abona passion to ni nai ang phai kata ki ang decision ka shana ka ki ang office lo ang ka fing nai ang as a side profession ang to ni nai ge to ni nai no ang as a preparation na kha and preparation na kha bolte ki ang last year khani Mr. Tripura 2023 ni bagai ang afro ni simyang as a preparation na ang afro beauty pageant tamona han buti hanang kisaban shini okay ang afro just ang one chuka ki ang audition thangri nai and Mr. Tripura bag just kaisa title si ang afro one chu just kaisa title normal title nai ang thangi nai rinai paikha pai adi haisi kuna de paina thanai paina ni no ne adi guma kari just rinai masi but then ang mithun debarma malaikha bo ano true meaning of okay modeling beauty pageant bono phurungka beauty pageant tama han budke nang title buito no shoja han title dia title ka bang man phana no riman ang phun no riman no bro segi semana but a title I think ka ki nang shakshak ni bai nang shakshak na phunu goi na se shakshak nang prepare ka asake adike prepare khane nang phunu khona ki nang a title deserving ing na jat ni bagane nang a competition khayo a compete khayo so ang Mr. Tripura thangina yang shirungka budi ke tamang body processing so after thangina ani bukha bising a hor phai ka ki okay ati mane o ang paine to paine kaisali sajal kasi title manai ati ne wan suka and afro ang prepare ya ekdom prepare ya and ang afro finalist song mane Mr. Tripura ni bagai okay ke afro to asuk shibu shia da hanai pageant ro asuk shia nai amben asuk kamah na le just na lightly jeng nai ing nai ri na nai atene wan chukata but then jefro pai malia jefro title ang malia afro thangi jan bakha bising phayo ki ang saksa wan chuk ang tangi pai lia an sago kuno tongi na mane kuno acha a bad side tongi na ang pai malia na afro thangi jan bakha hor okay ahor phai sang saksa no ang build up khaikya ang bahike boro bekok sana nang bahike represent khaina nang bodike face khaina nang and bahike beauty pageant all filo tikina nang ang amna face khaikya ang amna rungkang shirungka gabangma tauto ajkal ni media ni dunia gabangma no bodike tam khaya ke nai kha video som nai kha saksak no furnish khay kaham ke polish khay ka aste and ang to tabuk perfect yan man ang perfect but ang tabuk perfect ang itong because tabung ni jora tabung ni au dunia wo boro ke perfect ya ke fan perfect ya but perfect ang na nayo ang na try kayo so ang bo ang na try kayo ki ang kaisha title holder ang ni mano ang kaisha borok ni mokol ni ngkuida ang mano ate hini wan chui no ang pageant ni filo step khay kata so khani Mr. Tripura ni shime ang hor man khata sak bisingo and ke a platform no ano a kha bising hor phunu kata ka platform kuri khake ang sak ma believe khaima kemo ang confidence to be mai khamo ka platform to ma buina ang tabuk jemne pa kya ang aroni hoite ang disadvantage ani side bad side je nugui nai ang je polish khaina nang
ane sak na side nugui na ang polish khane tabuk ang o field lo kapik pegeta khani ang start khaika khani ne hoita ang Mr. Tripura finalist ang shuka but fight Mr. Tripura ang malia ke ang afron chimi ekdom hard work khaika hard work je khaimani step kisa saikana di brother jate khanane rogbo saimana taita ai do afro to tamon khaki ang afro show khaika show khaina afro tiki malia ang afro to kun khaina kari because ang gon shia tam khaya then afro ang borok malai kya tan mai sina Rupak Das and Pushpita Mors borok ano borok ang borok bai tong do actually borok no khani ni groomers tong mani khani Mr. Tripura ni borok mang ni groomer tong mani and borok mang ni na tabok kaisa ketal organization khulogo di Glamour Garage indo okay ke di Glamour Garage ni khulogo na borok kaini borok kai tham tan mai sina Rupak Das and Pushpita Mors borok ekloge kai tham angi nai borok khuluka organization khulugina borok ang je muchung mani an sago ja hor tong mani ang kinto sak nong kuime because nung joto point on this pana kaisa khaina nung kaisa external support aji dagar nai nango ani time mo ang mentor na as a mentor a dagar nai a support nango but ang afuro man malia but then ang borok be malai na borok ano ekdom help khikya saga ki khana di maybe nini odd সময় right ya banang tebo prepare khain nango because nung exam of no nung poria thangka man nung fail correct nung ta kisamisha pan pur thang kisamisha pan mane ri hai nai tang nung kaham ke pura book wali chai paine nung ekdam kaham ke pon nung ni cost kha pori ne nung tabok exam ro khamana nung top function hai de ke borgana phun ka ke nung prepare ya kho nung ati khai de hai khadi borgana as a mentor ekdam support khai a Mr. Tripura ni poren shimi borgana logi toni nei ano phurungka ki adifur hai khadi and borok to grooming khayo borok kaisa kadal platform khulbo ki মানে brother grooming ko tam rokhay bro grooming go no work of phurungo okay no speaking audience so nung bhai speak khana ni nung bhai ke shahor na ni amor phurungo walking and no nung bhai ke tongna na as a model as a title holder ba as a borok actually grooming atike khayo ki nung representable angna bagai মানে dressing lo buda dressing ro phurungo nini nung bhai ke tongna na nini himma rok nini achuk ma rok body language rok nung bhai ke kokshana nang borok bai a confidence build up khayo to a team ang borok bai tongoi borok ano guide khai ekdom guide khai unconditionally we baksa shau ki rang na hao hai na hao borok without unconditionally borok ano ekdom support khai nai ang office lo phaimani 2 years engka okay almost 2 years engka and borok ano a pageant ni shimi borok ano grooming khai borna logi toni kha and shows ro khalega chung modeling like kabangma shows no chin modeling ro ni fashion show ngo tam kabangma shows ngo photo shoots ro ngo chung yang thangka ge সময় bai engte no borok ano train khai ka ase train khai pai then ano kaisa platform no kha among kha JB School of Arts ni Sharot Sundor or Sundori amo kaisa pageant okay amo ke oron Agartala wa ango ke ang apro wan chuna ke ang just kaisa try khai na yan apro ang ya buto asubo shili recently no okay amo August do September ngo kang furo kuno wan chu ke ang amar na idariya ni ke boron shaka rina di because nang tabo kisha prepare nang agi initial far better prepare nini walk rock nini tong cham rock bhage represent na nang nunga representable angkha na nai kya gina amo rina di ansho do ang rikha reinai ang aro thangine bor kabang ma hekya and out of 100 contestants bisi ang top 50 na shogi kar ana tripura ni si ani Tripura ni bisi ngo borok bangkha chini borok bangkha ke aro borok 100 contestants na borok ko na audition na nama ni bisi ngo chung angka 15 contestants to 15 contestants bisi ang masa ni mung tongmani tipasa chung afro tipasa mak tham da mangnei te baki jo na borok ni okay ke chung ang afro khai ke ang borok bana te training de thik ke khai na show pai kya and show pai nai
ang Shahrukh Chondoro ang first runner up angka. Oh. First runner up angka Shahrukh Chondor first runner up angka taro. Ke Nono angina type confidence kata. afro a confidence te build angka. Kang ulo nge mana boro ba kok shalai ka achu nai ang saksak na bok ang question khaya ki ang tangina first runner up ang tangi ang winner ang malia. Ang saksak nang question khai ka. Tখন ino hort ya kota. A hot thiya ko. And tag ba hot thi galak te. Okay. Ang always kuchung ni bai one show. Correct. Tabok angka ang taba first runner up angka a hot te shak thang ka ang tangi winner ang malia. Tangi nang first runner up angka. So amon te sha bakha bising jeet nang thang te. Jeet nang na ulo by Pushpita Morrison. Bona shaga ki kasha pageant tongo Grandiose notice na Mr. Grand notice na kasha tong pageant na compete khanda. Because amo kasha better opportunity ro. Gen nang opportunity nang mane nang pai kha ke no national level ro hane. National Mr. India hani nai ar botongo GM Mr. India hanai ar ke borok nano ro hane. Ka ar pai kha kasha no if nang Mr. Indian title mang kha ke nang mang ke no international hane. International as a Mr. India represent kaya nai international khanai ta to ano kasha opportunity rakha bon shikang nang khaina dani tabo bo ano am kha shikang wan chu ka ang khaile ani because recently khaimani ang September August September ang khaimani ga puro like recently pageant khaimani ga India mane khaina khaya ading tong ga bona sakan nang masima khaine nang ma khaima phun nang saksak nang ma phun ni borok no and haters to aside tong no haters kabang matong demotivators kabang matong aside nung borong ni bagi nung masima khaina hanai bonus kasa kok sim saw nung masima khaina ang abini ko ang against bo thang mali ang ke do ko saka ang khaina to among kha asho heldeng kha asam jorhat asamung kha to ang September se paimani show September paina October ni 30 or 31st so 30 ka jini finale ke bosau ki nung September se nung show paimani nung October almost 1 month tong na time nung saksak no akisha time nung saksak te prepare kare because nung tabok regional level nung tabok state level to nung professional pai kya jis pa nung tho nung nije na Tripura nung represent kare nge thangai nai competition tongo jemun Meghalaya tongo then Arunachal tongo and Nagaland rong ni tongo but this year kha Sikkim rong ni phai mali Sikkim and Mega Manipur ni phai mali kuno problem chungi to borok tong ka Assam ni borok tong competition angka aforo ang ekdom 100% ka ekdom aforo strict diets and questioning round and all public speaking kam ke khai kya prepare saksa khai kya and walk and all hor thangina ani to terrace hor thangina walk practice khai because hungo ka time yang bro nong walking mo kaya standard tong na jeng haino adike him ka india nang title holder ang nabog nang kaham ki him na ni kham ke title no toni na bagay nang kasya mokal gudra na nang bule amo ni bagay na jeng no phung horo walk kok shamani ke bahai ke public ni buskang nang phunuk mani kasya public figure ang phunuk mani ya qualities jeng no phung hota ke diet soka bahai diet amo to actually nung joto pageant sa nung nai kaham fit ke afro bo ang thike mane ekdom like strict diet khai ke like ang mai chair ngu mane phungo mai chair ka hor thangi se mai chair kisha kare man asik ke passionate ka mane ang afro asik ka hor hap ka kyang mang side ka kyang thang ka mane nang jiskon pai nai or title lang Tripura tu shi nai nang bukha bishe wan chok pa kyang ke yang side botong parents ro chau nung mo tangi khai tong nung mo joto no even joto borong na shong not only my parents joto no shong nung mo khai nan tam man tong nung rang da man because at the end of the day joto rang ni bagay no kafur bai joto rang ni bagay na kisha mi shama phun man tho nai ka mong to samong jis pon to kisha mi se khayo ke ano baba sasao ki nung mo tangi khai tong nung o khai na tam man kani dolo shungu ani jadi ko siro chong nung mo khai tam man tong nung rang income khoksa bana maya ulta ni thangni ni yak ni sin rang thang tong ke ang born ka shikong shau ki ang jismun khai tong to ani education nang kasha lama ton to and ang mo kasha passion ang passion ang follow khai tong and second ani generation bising go ke bo kuchuk shaka thana kare
ang borok ang namo jung ani generation hoite ang kuju sagat langina ani mukhang ani borok no ani community ani people ani borok no ang phunung namo chungo because Tripura ati ingka state that kebo recognize khaya janjani kebo support khai maya to ang borok ang namo chungo ki borok na ngi phunung namo chungo ki ang ani borok ni bagi kunung de khai mano ani lukoni rong ni bagi ang mukhang tui mano ang alai bunga ani makhang shui de mano ni bisingo bo nationalist feeling tong man nang represent khaya represent khana ba ang wan chugui no ati bakha bisingo tong nang baba no akok saka ga bawo sa amane ang baba no akok saka ki ang ati ti khaina yang ke hai ingko ne to abor thanga bano kun sungli shaw ke do ko thani nang thanga nang pai hai de ne baba no do kang mo kokor kha do ko thanai to thanai pai no hai ne nang ana support ma khai because jesipan to bunga bha kaisa support khamen kaisa support amono kaisa kaisa leadership ke kaisa a mentor as a mentor kaisa guru support ru lamao to apurang o sama pore baba no thana goshika guhati ke afuro bono jotono arrange khairika jotono flight tho reaching room tho and mentor an to mentor ro tong borok mentor bana bahut help kai no reaching room ni ba ke tam khaine na hai ko और अरेंज करके बाबा एकदम फुल सपोर्ट afro एकदम फुल सपोर्ट खाके बंग no okok sai pai ge olo tabuk to borok support खाने खाइ tong ani mentor bana help khai tong tabuk ani bari tabuk ang she borok ni a hopes nang tola khibi maya ang tola ngui mangala borok no tola naishari mangala tabuk ani sagos a responsibility ang an Tripura no first of all ani state no represent khai tong regional level and state to state ang represent khai ani borok ani amam babu ani ma babu no ang ar thangine guri tong represent khai tong ke aro jemne temne borong support khai ka khai ne ang sak no tabo ar thangai bo mane breakdown so ngkha nukha mane butui kaham haime nukha shikha ke kun phuro bo atei jora bo haiga ki mane ang yaga thangsi nai ati a jora bo haiga yaga thangsi nai ang te mangala ang aro logi to state director ani bai pushpita morasing mani bo logi tong man ang bono saka bai ang mangala ang thangsi nai ang yaga thangsi nai adin saka afuro asike breakdown no bungka because pressure to jora jara te hayo nung pada paina pa yab ka shawan chung hayo ke nung pa ya ke tamang na ama ka sha hayo and muwa bo to ka sha asik hopes ri tong ke bhai ke no tamang no adi ro wan chuma bhai ke but to fana bai na saki nung tabok order lama bhai ke nung ta kibil thang maya even ma ba wona bang atirok ngun tang sai maya because ang atei borok ki ang ani ma ba ang kost nai maya kost nai maya ke ang joto ko bombong shahar maya ang ating ka heng ang simi shauki ang choi tong tini ating ka khana ating ka ke hai ire ke shau ke shaga borok ang to ma ba won ang simi si chai masa ang simi no bisla masa ke bukha tong ki mana ang ari ke shaka da kunung jong no bordo bukha bai no ba kunung no akiri ma tong ke joto ko borong shara ge tamang problems tamang ka hai ke shai dem to shiri ke mana mani ne borong ko shane ko par khai ke yang logi bai no sa bai ati ting ka cost dong shuka hai mali ere mali breakdowns bong kha ke angi pai akoi nai bona sim ka ko saki ning tabak phai kya ning tabak kafi ka ning tabak ukul nasik maya ek ning simi tab ka lama simi ka ning buskang nasim jispang da buskang bat ning avana face khai ma thanai ke a kok bai aku bai ang aro thangine jetong kemne kaham ke pura rounds jetong ka jitas ungkha jemne rounds jem finale semi finale pura kaham ke dekha then after thangine finale ungka 30 ochini ya finale din ang dinobo mukti mai ang atita mangki ang jefur mana shows roba kasha competition ang boko tension tong ki papai na paya tension bar phai tong ka mukti mai hai maya ire maya ke wansukta ki adino ang hopung wansuka ki ang adang nongya jespang to ang saksa kena ka mukti phai la ke mang galangsa phungai kya ke olo show ni baging ke hor ke show ke phung sim ke kamro ta pressure dong chungyang kam ka makhai kyang ke arjot no ready koi mathang na mani rok ti tam chumya jot no ready khai koi thangka thang inai
to competition after kachini walk and all tam question and round bongo speech ni round ro bongo jotono aram ke go mane clear afur ke kasha mane saksing bising ha ki mane yang manchi nai aba bakha bising am go phe ki yang khaya to khai a trophy no a title tlangai na thangchen nai kashi shimi ha ke pura round je tong jotono kaham clear khai clear khai na je furo o shesh je furo top mane o title ni bagai nai je furo mungsa ani mungsa puro afro ang pura mane ang narak mayang thanga ani sha ang kabi mar kha jagana mukti phai ka ke logi a bai jana sabor khane bo kabi mar kha bora nai mali ang bo nai mali ching asike mane asike cost khane asike suffer khane breakdown suni tam tam ngai ango title man kha ke afro asike bukha tong thoka ki amo express khai mali adita ke amo pai akoi nang logo ma bon ko khai ka ki ma baba i o title no ko phai si nai o title ang je won chung mani ang je koso khai mana sa asak sabor khai mani no jan sabor khai mani a title no ko phai si nai phai si nai ne phas phai gya hani nai ar ke shai nai ang kol nar khata afur hor gang brother ni je success story no khana oi ang ma tongkha ni success sin pura do phani success anai gesang hainai question follow line ni brother kan no take sna musungo nong yo je glamorous world to struggles to tong no mane backstage o kama struggles tong kama pain tong nai kama hurdles tong nai kama ma critics rong ni no kokhna na nang ke nang abo joto thumi ru goi nang back face khai kya tai nang back overcome khai ka challenge rong no abo sum kisa saikna ra brother actually ang je furo of feel the traffic puro ani ni jeni khud parents no mane asak supportive ngi because borok ano kuchuk shaka nai na muchu joto buma bhono ni jeni basa bati no kuchuk shaka nai na muchu so modeling ba pageantry kasha feel ki aro a je a kuchuk shaka je nung man kuchuk shaka thanai do but ni nung a life je nung tong na muchu mani gona ma nugi mangala je mun ang jem na shaka at the end of the day jono rang matters khayo nung a pageantry ba a modeling nung ka phika kai pak tos tong ke mana rang ek phainai ba ek thangnai hani to adi haino ki pageantry wa ba modeling wa jung rang spend ke bang ma especially not the spend ma khai jung spend ma actually not modeling but pageantry nung shak na phunu gi tong ke bodo no phunu ge sponsor kari bole sponsor na hai mano but no thori na hai na sponsor ne bole shak no ke adino ki shak spend ma khayo ni shak rang ma khibo mano jaga parents ni support nangta parents ni support nang because ang to source ang mai ko shak nang basai mai ko source mana boy but ani parents ro de khano invest khai ke bani shago that gym ro khaina ni bagai high rock gym ni sublimation na nango and ni skin kahamang na boy bithi rock ang bithi rock champe ro tong na overall mane beauty pageant overall matter khayo ni looks ni skin and ni interior beauty tam tong and nung are representable da representable na bagay to nung mang ko na bole saksang invest mak na bole just like nung exam ni bagay nung exam bagay nung to material nang na bagay nung book nangan bole por na bagay book pen pencil this one of nai pen nung por na nangan bole maniti na gishi nung than exam bagay na ni nung preparation sin nung yago boy rok mani rok sikir nung bhai ka represent khana so adi khano beauty pageant no baka shad ki nung saksang na spend mak ri rogo because nung jese kaham ke phunung man buni se competition bole jese nung kaham ke buni se phunung manai kaham ke chumung shamung ke himung adi rogo nung kaham ke improvise khai nai kaham ke nung spend khai nai nung phunung mang se nung title manai bole kar ke na spend ma khai kya ma baba to chere function spend khai and tago spend khai tongo unconditionally borok support khai tongo tabu to support khayo no agi furo to khai hor yase ke spend khai na borok shong ki nung mo rang ma mano return back khene nung high de mano nung nung je a life one chung mani ni future ni nung tamung no high ran borok kabang ma question khayo even ang masak jang khayo ang je online no kafik mani emne bong yo sumurok to an mate bro no ni care khai mai sing na of course jono bo bo ni je ni bosani care khai no sing bole taham hai mani ba ke shao ki nung ada ang no ang rogya
ke alama o kun da tong pha phai no a income nang ni generation next generation mo tong ko ni basa ba tai shuk phai rok tong ko na ma ri de thang ma no ati ni bor question ke dong sa ki ang khaina mo chungo mo ni patient jes pun khainai dor kan ka tabu ke pan ulo because time ati jinis ki nang tabu mai pan ulo le phido gi hayo to abon ang sabong ar ke shau ki ang tabu ke pan ulo para amani jis pan ang spend ang kha phido gi phas phainai to amani beauty pageants rok dam ungo belaki expenditure kabang because nang sak na invest khain nang kasha title ni ba compete khayo same matino and modeling go asik bo mane rang now me in return borok ulta rang because nang agencies ni bay nang kam khayo nang kabang ma agency the organization to nang boni ba kam khayo nang sak na nang represent khayo buni ri chumung ne kanang ambina nang aro khay kasha rang income source nukta but in beauty pageant to kanang income source nang expect khay maya Good brother nang bui samar ok ba ke overcome khai ke rom de bui ni critics rok acha na criticism baksa hani ma bengi bo sai mano eh sak na ya ka sai mano eh nga na bron kal ba ke face khai ke both mentally ya ke physically mentally um expectation like kabang borong khayo because tabon in jora ating kha kining borok buini ni ani kaham nai maya bui ar kinona criticize khayo kining pura tola prap sa klai thnai jat ke adike khayo bakha dukho banango ke khab khanao and atirok to ekdom effect khayo belai ke effect khayo bokharago physically mentally effect khayo so ang jefur modeling step khaikya ang jefur ani o page step khayo bor kabang ma answer nung education do kanang education of lama slam de himi thani because tabung ni tabogya borong ni mentality nung ka because borong ni mentality na ang ki nung education na nung ni life nugo borong ada ki bil khaya ki nung education nung alama future nung nung hani but education tabung jora ta education ni kuno value shikari mai education a value high kari kya nung tama ang itong and job daman maya ati rong mangsi bisiba nang tabok go education na depend ng education is a part of source ng education ng life amangka ng education ng life utilize kai ng future step na ba job na ng settle ngo kati no okay even I think education ni contribution tam ni beauty pageant no ba ngi tong ang nang ito lakha pore sa boy na ra thang tong mano lekha porijak ang ino mane lekha para tong ino ang shika o Correct. beauty pageant tongo okay mo education ano kasi support ka beauty pageant to step na bagay to atin to gabra tak sanam suma ke saching nang ta chok khai ke main kok ta tabong nong jaga opportunity ba hero মানে ta income source pan hundi ye khani ni represent khanya ni je opportunity ro overall in career ni bagai in career growth ni bagai busuk opportunity tong nang bahai wan sok sin state to sin country ho ya ke globally bota o feel do career da tong kari amole guarantee di mai do because o feel ating ka ki nang shak nang spend khai shi nang sak kujuk sakat and nang title manga suppose ang ka shi title manga to title nang baki utilize khai nai nang option nang career slam na atisi because among kasha face ai ki mane at the time ni bagai nang kasha title nang o competition nang thangka nang paikha nang asu joran nang paikha tam nang title nang bahai ki utilize khaina aboni ni thani utilize khaina nang bahai ke nang ni future build khaina aboni ni thani but if ni nara nang capabilities kari ke capabilities nang shak nang ri ka title ba use khaina ri ka nang future nugya ngai ta kari tong na alin shani belek na tong brother kang no hanjin sing sinai tabuk jara sikla charai ro tang nor hai thanam sunai belai bang nahi ma tong sini society bo nang bong no ta message sunai warning ya bo man nang bon kaisa message di message kok sana tong kok kasar di brother message rena sekang ang shahor na ke borong na tabung ni ojugo jira irok nthoba tabung teenagers ba tabung ni borok bela ke nuguine influence borok bela nugu yang borok kotor hai borok kotor irai yang ro thango yang nugu borok kotor rok no and borok bo sak bisi awan chung ma hayo ki ang engi de mano hone ang engi de mano ang thangi de mano ang engi de mano just like ang bo ang bagi ani borok kotor no nugu ki ang engi de mano ang a position
tui de mano title holder ngi de mano ba jism kaisa borok kota ngi de mano ni awan chuma but asaksa believe kare to tabun generation ni problem kha bor ni saksa ko believe kare confidence kom confidence kare believe kare and saksa na accept khaime borok jispang to borok saksa na accept khaime okay to a tinta mani borok saksa to ni ne borok step na ka ke borok kujuk saka thangma mane bra nang sanam sumong ke nong beauty pageant o confidence riman bong no and our platform borok no boost khayo a confidence a qualities borok ruo borok ni sak khiklayo bore se a borok saka kujuk saka thangman ga platform kaisa support or ni jini borok no develop ang to hunai mane tar mane ang buji kha mane nang career thung ya tang ni personality overall development overall development because ang tabok ora achura nung me kok seto an jago a confidence kriya ang chere for ekdom bully stock face khaikya ang kabangma criticism ang ani looks te na ani ko te na ekdom judgment khaijago even tawo khaijago and looks to brother samna ke subjective matter he of course and adi a judge rok kabangma khayo boro judge khai nai ang face khayo so nung ab tabuk nin thani sin nung abana bahai ke face khana and ang a bully strong na ang ko rong no ang as a positive side ang nahaka nai na ang saksang no man believe khai ang tebo grow khai ke te believe khai kya believe khai nai ang tabuk nung ba ro a beauty pageant ro thangna experience khai na ang saksang a quality sang develop khai nai ang nung ba ro achuk tongman ang kaisa title holder ngai oro kok shai man amata and a qualities jotono possess saksak mane angia chera function boi ke bo up qualities ang phaya boro saksak experience khai ke shi boro step na ha kai shi na step na ha kai shi boro experience khai ke shi boro nugmanai boro saksak ni bisu da development to we manai and chikon development to na boro kaisa angu chikon develop khai na boro kaisa angi a angnai jat boro angi man ke abono shanai ki ang tabok jemonung ka ang sigang atia but tabok ang a qualities a dekhe ang experience khai ba suffer khai pai strong build ka saksak no strong khai ne build khai ne ngi man ang tabok ro achuk tong phema adita and ang ani borong no message na muchung khake ang abon chanai ki nin sago nang ati ta qualities ang je believe khai mani saksak believe khai mani saksak accept khai mani and a confidence to nang saksak shahor di kapi gor di sak kujuk thana try khai nai because chini boror ati ki borok mane mai kha maya achuk tong ati hasi borok kunu khaina naya kaisa step phana nan naya to nang a reason to ni saksak nang you be the reason english kaisa kok thang you be the reason nang saksak na reason slam di nang na a reason nang di ki nang ngi mane nang step khai mane bui khai mayang to but nang khai di nang khai nang step out khai nang saksak ni be khai sak kujuk sak thana nai di kyang amon shanai ki nang khai hor di nang jisman khai di but nang khai di at least kuno phana khai na a qualities achieve khai na adita ga brother nang hai nai the sang pinai ta ya sak sang li sang pai thak digin sok pe kya aba nang sang namu sunguta tak especially nong feel to success ab joton khra to tong thogo aram nang jago kena failure bo tong nong feel to gang je buji ma ke success be failure of balance no nark na bagai nang psychologically ya mentally nang bhai preparation na kha brother tai obviously important hai si success by failure to duitan ekloge himlayo ekloge cholle kaisa link tong bor khai nang failure face khai nang success ngai ab kaisa kok failure face khai ke nang success ni lama kapi khorna ke tabok off field do ang compare khai na ke compare khai ko field do failure le no ko kabang man no ekdom nang failure no shin failure no shin nang dis kaban nang fail khai ke nang success ngai and off failure ro kabang ma tong nai kabang ma lama kabang ma apart tong nai jet no adik ke no distract kan adik ke no expert kan ke nang pora yakar no thangsi nai nang all lama nang nang chengi ba mangala garo saka kuchu sa thang mangala kan adik ke expert kan ba nang kaham ke tiki tong kha ke kaham ke mindset kan ka ki yang ating nai ang ati no khai nai ang all lama no operation nang follow khai nai ke nang a fail nang face khai nang still nang saka kuchu thang ke nang success no gi man and of feel to a success to success khunei bo mano nang kaisa kun mane kaisa nang suffer khan nang achieve khai mangka jemon ang tabok title achieve khai mangka failure
ko khai nugui nai and a failure bo no help khayo nung success ni lama thang to ni Okay. to shai mano ta ti hene Okay, last question song sini brother. Tabuk nong ni je glamour world to da. Song joton hamjo chigirik mungrik manane song hamjo. Angke nang hepan sai khana di nong ni ya ni ya mane beauty pageant modeling ni dark side do jodi tongke. dark side Kisa sangno alert kheri mano to brother. dark side ang kha lama wo all glamour ni world all fashion ang to ba modeling ba pageant ni world lama wo gebang ma expert khane to gebang ma bushu tong nga bushu no nai de mano ba nai maya sajaga de nung klai tong ro nai amo gebang ma tong lama wo nung amna bhai ke nana ni tabo jemon jodo field no kaisa haimya kaisa kaham to Correct. o field bo haimya to stong borok haimya rok gebang ma manai no Ulungna. borok haimya gebang manai and specific dang shalia Correct. a haimya ni butai ingne tamang man but o world gebang ma o field specifically o field gebang ma Brother haimya abo applicable to both hai na male female. applicable to both ni or kun chela bodi hin but nung suffer khai man nung suffer belai sima khai nung suffer nung jesik suffer khai sa nung kun ja shaka thang me and o field lo asik ke kora ki mane dark side nung na ke dark side to joto to dark side phunungi ma ya joto to nung man nung gilang until unless nung a field lo thang sa nung dark side nung Okay. inke oro borok no expert khane nai borok nije hai ma joto shaka kuju shaka thang mo chung dabung joro jono shaga no tola khikla na shaga thang mane jak nai bai ofel lo wati no no competition khai nung bai ko himi chor ni no tola bagi khikla man ade mangsin and competition kabang ma tong nung a competition no nung face ma sima khai a competition nung a borok ro no nung face ma sima khai nung ma sima malai nai Ano borong ma sini nei hai jabra. borok na i borok na shin na rung na nai oro ati hai ki no tola khikla nai tam khai kabang ma ekdom expert khai no and amo ni thani she nung bahai ke amono face khai deal khai nung a dark side na nung deal khai ma ke nung to successful ung mane lam adita Belek na to brother. Okay, finally brother. Nang nin closing notes nargi man. Tai nono support khaine nono hamsung nai bong boy ben kok nargi man brother. so at the end conclusion ang asung sanai ki nung ang just pa nang kha ang ani sak na belief to nai ang ani out of belief to ni na ani support na ang jemni dem na face khai na jemni dem na ang positive side negative side face khai na ang osaka tongkha mane o tabu asuk jara jese pon shogi ka ang kuju saka to thangmai ko tagbo but jese phana tongkha ang sak na belief to ni na ang ko to ni family support parents support jese panang ka support mani nango so ang ani borong na asuk no sanai ki nung jibona bo sak na chikon ta wan sudi sak jibona nung chikon ta wan sudi nung tabu ang maya phana nung ulo ang manai because jota borong na ka সময় payo nung jepur a সময় phainai nung sak shaiman thanai nung capable okay just chana muso na kini sago believe to ni a confidence to ni ki nung ang manai a believe to ke nung kebo na bong kime because o world o pura dunia wa nung no nung sak nung saga ti sai manai nung tabuk nung bising bin nung bai nai to kalai thang nung no ke phana dagari phana no saga ro me nung no nung sak ni nung no nung sak no saga ti sana bagai nung ma dagar ho so nung nung no nung sak no believe to ni nung no aborok ni nung sak ni bakha bising nung jet nung sak no saga ro hor manai jat asung sha Okay brother nang haina congratulations tai best wishes. belai ke ham Nini thinang ni samrogo nang tebo kusuk haito nang manai success ngi tai sin borok ni mukhang kachang khai. Hambai brother. Hambai nong no belai ke khabai hambai afaro norok paithak jora sino episodes by kereng tongmani bagai. Angke sing aba haike no faine hati barogo bo norok tebo katal guest nugui manai ani o podcast o. Ga tau phano jara kereng yakhu norok ta phano kereng manu ano channel by gaban bagi norok subscribe khai tai bell icon o click khanya ta pokdi. Gang thangte kong no sanai let's listen learn and grow together. Joton kaham tongbai di asa kok sawinya episodes no oro no mathaksiwan. Hambai.